Nimbola vinakana viwakani ni siamatik mainaka vinakani kuah sa otitikungona vitu en tol solbukan dona minute sa ngutsarang kona be mamani vitu be kitongo e California vavini vinakatiko ni siamatik mengo lapo en vitala no membaleta na Mosi Province Think Tank. Mintuangan na bibaka raramataki laka sara en bong binaka ni kua me wasetu ngabi kemdona takona lapo na tuku so membaleta ndona songo ngo songo tolevene tiko e bidana takona lapo en lapo kuni bibaka tolo taki en sana bako tolo saka tiko na bintel ni abu tamu ke sara na nanta pano ibiti awilikina ortu maki obat ke rambi berto na bekante na tele ni panua e na buke bako tolo saka tiko bako bulu saka tiko talenga wan na turang itu ke na turang na tuina mosi na barong tu kumbeka mengo mai na kor bako turang ubi patulo au bako bulu na naksa ya bi kemulu saka la lebu na ngalon na ni kua en VOC leka sare na mai talo no chuku ya o labo tamai rakon bachi bikim ni kada na biokan ni samati kumai sangol chuku na bakon bulu bikim ni me bakang ana keni bala en ndu tukai ni na sere me teka butak na nanda bitala no ni sembera ni ndawara kirita la kena po mera sema mai en na bitala no totokongo bitala no ni toso bitala no ni bikabinaka bitala no ni toso kiliu ya ndo na vital no enta ngandre bikin na baka lebu na kawituki menta da kaba baka wasoma na vital no ni sesanga ni toso kiliu menta na toso bata kakatoa na nanta bula ena besinga ni bula binaka ngona ser me berto na cripple serenaders au sokota lakian. Sokota lakiani Udi waikona buang Madu erasere Maina meto kaidua Tuana nobu igoro-goro Wata erabua Uasibi dua le Moli betala ni badua Uani moli metukuna Kena mana mona rumah Waseana waienu wale Waingina kena buah
Nambuke mbuke no kubanua Namosi moni mabadu malay Nambuke mbuke no kubanua Na mosi moni mbao no numale na mbuke no nguva no nimbula na kusaka na takona wo ono siya matiko mai na ngalo ni singa ni kua au marotaka ni rawi kenda menda me wirungo din domo tiko yani na yakabi na ni kua ni singa bakarawa tiko mi viti singa bakarawa mbuko tiko ngo wiketo e Amerika au siya matsar tiko ni ngo e Canada na bono Alberta ngo sabi mama tiko na walo na mbong ni singa bakarawa mbuka leka tunga na buru-buru lang ni kuwa da ponto kami na wanga buka menantora tahun ni tala tahun ni sama katu ya na nonton pula lang ngono binaka ni kuwa ta marota ni sule tu nakalo weekend ni dengo ni bula mera weekend menta ngande da bisi ko birna wekanda ko ya marota ka tukina na tikin ngonongo na nongo mi telebir tikuna toki era tiko bolingo na ponno levo o Canada labo bakang bula menta mai birna na biwakai. Ini boleh benar kena kanda na kabili kuah, kami bibi kanda na tako na labo na biasana, bakat orang video ni kila kila na matakali kati yango, wabena benar boleh. Na kabili kuah ni sandarangon na nendetok kerongi mai, bital no talaki i Dr. Teresa na buku ni son kami tambulong ati kina na bikasa. Ya tu mena sana bakat orang anggo o na mbuki si ona mus na kabini ko wambula berto na kana mai na sana bakat orang sa rua na bakat orang kina na sana bakat orang na ronga ona bosa na tasiri orewa na sana rto be balakati na sana kina na sana bakat orang na mus na kina biturang bale o mutira warong bakat mai na turang roko na sana bakat orang na mus o pola ndele buna bakambula sa kutsabi kemno kabni ko bakakina na ngon turang na buni wal turang itu kina tunamus nanon rai tiko bombo tunira chungo kata na abonole dalam bahasa abonone na kaya nanon rai ngarabe na kabni ko nimbul na lewi biti na kandaran daw siya chuk may bakale na bital nongo Batu-batu ni talon with Dr. T. Kung sa may lima na yung bag mo na kaya na baka ngauti ko na program binakong ubaw na binakin na bakalibo na bibuno sa tatandolong-dolong kina na Starlink. Sarap na kanda na bi katukato nito na YouTube channel. Kung bato naman ko sa andolong-dolong raw na libo na katukato nito. Baka na binakin na bakalibo na binakong na may verong hindi mo na bital na siya na ulutang ang buta kata-kata lakalak. May nambula mo di kita na kami ko. Nimbula benak. Lako balik besar labo, betor talaga ng unong ko, may kerikim ni kin na labo, kero manangan niyo ni pamadal tikim ni, sampai kapira talaga na wekandara siyam chukumini kuwa, sampai kasanggiri kim ni baka pakandua, rongan ni pamadal takangan na nomo ni koro ni basu kina bono ni asusukina. Nak na edang ko kali bunindilo na turang na mukumbaga na masukoro dito punto na 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 koro na mos na tikin na mos na sana na mos. O baso na koro we baka na yala ni kornea sana robe yala kinitasir. Wabne binak na unong ko sila bikin do buno tres na may vital no kino sa may wrong vital no. Na kabili ko. Enak. Pinaka. Ratalangan niya ba mataltak talangan na kuribula tapos niya bulikina. May nano mo siya ilay, may tapos ni olay iduruan niya na university. Nakaubulo nga na mo secondary school. Gwanda na kuribula ko. Ito yung na secondary school na ito nakadiawal sa kalim. Kesa nga, nung nga na bula na primary,
kena junior secondary era ando malestar me sorong melo meri sorong al Saint Joseph sorong la kuna Maris Brothers na korubule shamkina na korubule mbudi na mena mosumbat na korubule era susun kina na lotu katolika sorong la sar Saint John's College ka wadi loret na ya ben cerka de sul kalima sa tiko na secondary school mana kor saya dengan junior secondary san diosar secondary school kita wucu cukuni lala kita ndembe da New Zealand University entrance iwacu na bobi ran cerka de wal sang wal kabit o family makina cerka de wal sang wal kawal au famon kina ben o cikina kina ndembe na vitornya ndendre to ko sora kaya kita letul kita wapas main secondary school main mus undo birto bang dum sarna university ne dia boleh bulikin itu bani bagda bar kena nunggu kurui en economics kena business management Hmm. nak Toto, kami nak balik sara labo na nomu wak matal teki koko mai bir na baro rong wen dora kan bimbi menda kila na bi susu ado may bi kemunin bi toko ni baka buli may bi ronangase vale na non ro reyawa ena buku ni nom do ngarabi na bitedin to lebi tamanda na bitedin. kita le vit todo ko ruana marama kita le mana turang ertole tole nana itu bobal tu sabak dengan kita sabot nga kita le ba iyo ile besar na lebih kita satu na biasa berburu dan aku ni aku madal itu kena aku terus na nangkara bini bul ente kala keda kenda nangkara bul ente satu na bibanu buku ni ngongo matua kena yalo matua nanda lewe kenda benak raba bule di benak na nanda lewe ni bubal iyo o redi kena na kena bimbi na bul lewu sani ko saratu kuna sabang karangan daro mata kata kwaya e benaka endono ya ya kenda reba katitum benanda na sana erau ni ratoso sarna lebenda mera pasta kana yala yala ni daga daga mera le tosoyan onorabul mera rawatir lebih na artol bei ko yang kasih begitu sorto cuma na Britania lebih cuma Australia Indo cuma Indonesia cuma New Zealand itu sama ya sarwa na buna lebu Amerika jadi kena na yang ini bisus benak kena nanti alamat tuh kena na susun kena nanti bagat lawa minta teman na pengkara benak dari bagat arbek kena nanti itu. Nah, kami balik sara labo, oba kami binaktakan na namo, oba siya mayay, bikin na baro ngati ko ni tumbu, ni ba bini binaktak ito kaya na namo ni alon din na bingarabit ito ko pero na lubi mo ni, na sasang ito ito ni buli, ni ba bini binaktak ito kaya ni. Pagkatalang kinibikan na ngone, na nanda bibalbal, kan bimbi menda ba kung kiti ng bungi nang ni kuwa, menda toro ba kang bimbi na buli. Buli ta ba nga? Buli tara, na buli welding, na buli tarbale, uli bakasanga na tabanga e solilingamu modakaba sare na kena numuyalo ndina na kena takaba talanga na numuyalo binakai dari dana mati di katu merela tatandol dol mai weekend na siang ni takarau ke cukup weekend na buku ke na yalo matua nakabalo sar labo uklan di ko na nandoro ulo tanga tiko na mundo takataka tiko ibida na takona labo na mundo wal ni asana oturango na mosi na kena tiko talaga ndoni songo na mosi think tank kero mananganyo pamadala takbir na wakarongo tiko mai na bimbi ni mata boss yongo na mosi think tank na tapos aramanda na isongo na mosi think tank. Benak na song ngumput sara toya wen libu na biasa na iwit en norto buku ni bebak saltek mena tambane bengrabe tambane toke na fiji na Facebook betik na ministry of fiji na face bakat tigi ko bukumot na wakandi di kita lang sa bakal libu na beto kun talang ani bosu libu katurang metoya wen dona endona matilala mera soli bakasala biar bila tekena chukuna lewan
wabina binaka kina na nonra biba ka tokon na bunibol na turang ito kina tinamus ora tu suliano matentombo e me te yobu kina na isonga songongo e na wulo chumne se chulai ni amba kisaot kina me bagadar kina na wae bidana mada me bagadar kina na bosnya sana me na pearl na hotel na pearl me Pacifica sama ni dambe kina bidana ngwane e kito kadib me kito me lewen na kena na kinga na be baka salataki la ne lebu ngona endo ndende be so rebeli utaki me ronga tal ne basalo ya ke ka endare na ibola tambo irna tui ranganga na ngona o te vita o solomon mbala tene volta mbete kuna na endo yang abaka lebu ne basalo ni leu be rabi baka salataki e baka rota kana baka tulawa mbala tengo kitunda mchuko bola ni kito lewe walu na ngone kito kadibi mai me kito melewe na mata timongo endo redi kina ni ndui na rai ndui na baka sama e baka lebu taka kina na kena baka tumbur na baka nanan belaka ni sanga yo chini tondo vital no sanga isole daki pira roro li taka chokana san na turanga roko na matambosi bateki na turanga buni bol na tinamos ar sanga ilai baka tulawa kina la baka tulada me baka idar sanga idar redi chikina na sanga songo ni soli baka sala sa le ni matambosi ni baka sala taki sina dar baka pertanya I think tank e solianga na ibaka sala benak. Benak tu wa mata takatala. Tu sing ni lawa indanaka. Tu sing baka tu lawa tak indanaka. Tu solianga na ibaka sala. Wa mo tikin dare na libu na bi matambos itu ngale bisi brur. Dapat bi matim tu le baka tagi Amerika o Australia o New Zealand. Cuk mendengar na matambos e baka sala tak na prime minister. Sena president. Sena koban. Endo batuk. E libu na bi baka sala tengo e sing rekelai. E komen anondra their wealth of experience and their educational background. So already chukia buno iterisha na think tank vina kama lewe ke na leo endui no non rabul meke. Okwe chako no koroya na kaba ka Chinese se ena conservation se engineer se medurme endue kenanda na tambana ninge se endue edar baka matentu na tambana ni lao se na mangi. So re chiga le wili ani ramendamba so indor na mando ni fika ngone lala ka di bat mengor mendambi ni la ko mendo na urtang sa chuka indo sirua e raura ni baka salaki yana neto mate lala di baka saltingo sanga be kito le kilaka kito ndo bata taru itumbo per na ngonya sana so yirtal na ngone ena biya sana talebiti si ena biya si borobor era kenan daw na tabani baka salaya menge me sul na baka sal per to na bilu itaga chuka na lamanya sana ortu sampai baka talawa. Toka saranga eo marata kana kani tukuni ala po na think tank e senga ni kapo ipiti sa tiko e pita na ya sana na nonda pono ipiti sa tiko na nonda think tank ndo ya na ya sana pa turango te liwe nda rede ni senga ni kapo na ulutanga ngo ya kani marau ni rei bakarambe liwe na turanga toke turanga na puni balu na nonda ngan reboko e me tiko ndo na matambose mera ndo ni beba kasala take toto kasaranga o maro tako klan ni rato na bakarong tiko minggo orto na lewe ni na mosi think tank au klan na ngusi kememiti ko na bewa kani be kemni na lewe na tiko ni song song go be kem bakabini bana kate kemni yan dundua na buku ni nomuni solito na nomuni kilakana nomuni yau na nomuni ngau na nomuni ndolindambe bakan dua na dona pula sa ngono bakan dua na rona pula muni vital na takakini bunga na ulu tangan bimbi membaleta na nomundo ya sana ba turango na musi iya labo membaleta na nomundo song song go sengai embakin dua bakadada na kena diditiko ramanda ni ocean na bekando tubana mai ena buku ni nomundo iwala nusi sena na mosi strategic plan rani ba madal takaman La valeu salia indo saranga naka e na budi
me ndambe di taumanda me nge me daka na mbas ne sana na mbaki ko me sa tabodi se me sa vagarauta kikina na strategic development plan ne sana ba turang na mas o klaso ne sana ra bitar tar tsumai baka ne sana kandabu beka te kitol sotal le biasan lele buno non ra di tsumai ne bata batango na kena sama taka tsukina be bagaramata e ka sama baka dor ne sana ba turang na bukan buk ya sana lelai e sana lelai tonto bichi na wulu baka tamata kito be lima be ono kena bit chuka na ondolo na wulu ne le ni bano ya ni lo re bata kena yombula e kito butuni yau ni lo re na per capita wili tamata kena was ni bono kena yombula pe ora kena na be baka ungetu e le bona sana sara baka tar chuma mera baka dambeta na nonra think ya dorlo stalma na strategic development plan ko kito wada kapanga na lo mga nindone gida kana bosna sana ne bulo tune sa kito sa tabudi kila na neto strategic development plan sa daka chumba na kena consultation o binakata bono iteres mo matatata kaya kito biso ta bolele na kena lagalak ngo inamus belete so era baka mura chunga mai the traditional process ni daka ili na consultation o changa me baka ndambere na strategic plan kito na nito reo kito na strategic plan is a living document kelembele na siniraw ni nandono tunga na kaya bulay tuwa plan but ni bibiso na ituwa pati kina kando ya toro manda nga ni biso na matentu biso ta kina matentu na no ituwa yeah so na yang ni strategic plan ya ni ada na biso o kito nga we have to be flexible me biso ta kina meran rola ko bata chicken na kaya tuwa pati kina kaya ada tiko bira na leo ni buno yandua na rosa wulka ono na koro ena sana na mas yana buno sana kito sa rekin strategic plan ko sa tu kedi bikito na data todo ko ni vei koro taris so tormina nga rosa wul ko na koro itu kan sana na mas nangone daka kina na village profiling yar to be bagaro to mekina na tabani to ke yoti kerto bi ngara ben matentu men ngara ben daka da wona mbakito do ko sa manungo kitongi evitar no tuwe na loma ni strategic development plan sa chiko ken na itu ken ni vei correando que me cago na torong me bueno terus la bosa chicho na bi korkorando na ka ke darangan na bi korkor na ngau ne daka ke nambos bakor na val ni lai er sachu kana bi korkor o ira na vale samber chuku ver na flash tole ana bi korkor akitu sakila ke tu e vid na mara metto vir chuku na matini suka vir na le ni bono e vid na tambango ni chuku na kor na daba na program sa chuku bele tir na tambango so na beka baka matele na wili ni turang era sambolatiku na kendre wili na ngone era sudumai so na be korkora ni sa tuka ya bada sa tarno to waw sa sember ke baka ndor kore tuka na tani wi sanandua ngandre metar no to waw so ni sa tiko baka rora na beka bin kautuma membele tana be korkoro kito sanga italia bata en strategic development plan ni san so ko listal madu muka juga ngon to sa tabut kin sanga la kona be bakaram ta ki ena be koro tawdo to ko be rango na dato ni sulema na kito ko talen be kim ni munit ko na dabo ni rai do don me visa iya so kito so da kam don soft launch na bulo chune go sa da chuna be baram ta ki berton tabani 2k berton tabani matentu berton chuna bua berton tabani bukumbuka berton tabani do tite na song wa maram na social welfare be yir kene tabani matentu chukan ko sanga la ko chukuma na feedback ba kan do be viso bango so kito na maka chukan sember ne da na mbakin da mbak mengo kito sa ba ka duru kina na be visa which is part of our consultation process but sin da ba kya na nito strategic plan kito wanda wara meli masang wala na mbak so ito sa tuwan go in up to 2075 lebo na kali kito sa bakang damber lo maya ya buke saranga au omulus talma da bagalelay o kila na biasa na bakang nindam December nindam na strategic plan e baka en dala ko tu baka matambo ko baka en drive ta ka to no mulori sinadam to no GPS
iya iko baka doro do tuko na mai verno kanda me so ran tumbo wa bo kitunga to chame da bendone mbaki ravile de kituna le nasan la da saya do wa da ne mem kamba yan tona tar la bala tum verna le nasan wa da ne to kamba nasan ki mem sol ki mem sol ki mem sol da saya do se ki mem da kamba na kango na viva so sa kan kor sundra kaitos ina menda bani tutu sanga matata bakale na tutu ne ve o bukamutu na ya bana ngun sara ando non rela bala na bi matin tikin ya na be curang rekor o klan ni na to su ngun na ngai tamba men do talanga non rela bala bakan do na le ni be kor sen wala ngaya itu sana num cuko melak talanga na strategic plan me ando na be tikin me cuko na tu na be tikin na strategic plan me baka mau ko tikin na strategic plan ni asan me na ngai lak talanga bana be kor kor me cuko talanga na non retu tu o klan ni to su na nguna ni sa matata cuko na ka ni sa baka batukan tapi baka torda kita satu bani cukup me baka dore e raw raw tala nga pa maten pituki e raw raw bi rare bu kami tunda rangkai lako yo ire no mo situ kuna kito bia tara cukup kito bi dan na vale me domba kina na sola coba kita sara sara kito bi dan na bi kors biar kina libu libu negeri ona bi korong sa cukur to ngandra belakang ke bal gel lako me bi baka torda kita bi rare sole na bi buki e directly sarang apa na korre sa silba kailu o sa kaudaki bertan bosin na san Nagalewa watu forever esindra kala ngo esem asing rito lawatal na artobili tagitu salak nga mali bibu ke direct sa nga mali kor o orto mai ka e bila kachuk na wabu na corner kun bo sa chuko talanga ni tu be gol ge bangare nga o dai ka senduan na maten tebe bu mai se kore mertoli tara no no to wabuli metakos so lebi ka ke kede ai e bagara rota ena torno me adno bi bagara mata ke merende kala me matata vir tu Toto kasarangan la boy, babi ni binakatakan na ken na tiko na village profile, na bi koro keve, andon doro sul kono na koro satu na ken itu kutuku matelalai. Baka mulu chunga biturang tahu Albert na tomba barong tiko mai, binakabali bu tahu na sema chuko mai labo. Baka mulu mantu buana turangan den rengo. Eso na bali uratu guardo na turanga baka maringgit baka libu na nona bangsal me tak tak bali ko na esan baka turanga na bugambuki me to bonongo sa tok sarako na buna to bingara bikina na matang basili baka turanga na GCC baka bali bina katakan na nona bingara bikina na turanga libu ngor guardo bire na nite kena ngona memory na esan baka turanga zero baka bali bina kan raw matin tu biyo kan bibul ka tibete din na esan baka turango onang bugambuki korleo ni bolo sa Nah, kebenar balik besar labo, babi di binakatak talangan nomu wasiat kumayan na nom tu tak na namu si think tank kesengan ni baka montong ke vive baka botal itu naka satu round na siya manibiwakan berato la tamban ni bimatin tu wilikin na turang na PA ni asano si ruana mosi ando naka na nando bibu kita na turangan gue o ko talanga labo ko talaki me da kan na expo do baka dorti komendanda na bising lu tile buke roni pa madala manda na bimbi ni songo na sotongo do ya ti komendanda na tamba ni matintu mendanda me ngole ni kino ira na nasi o ira na buni wai mai na nonda ngole chuka na bilo ni bono na bi bal ni bula o ira na nasi kina buni wai sa so bola kai ni bira pa madala manda na tikino ko dor kan ko talita kana tubu tubaya Comunque tu volevo dire se ne vorrò insomma ancora una candidata tu vorrò una tomba. Comunque na alipati comunque dari tu sa takabung na semula ni mel tsuna san wotorano mo so gombo te laksana me betul tabana jangara betul tabana tuki gombo te sa madal talanga kin na research ya bagador na wani bagador kin na mata ni bosi le wotorang ni o chin ka ona namba kin me biblioteca kin na matin to na bagadorang mbao na madalan ni bagadidiki asangai la kumiki na kin na talibili stali le na bi yaw ya utakin na nang karab ni toki. Ang buta ni listal na native ordinance yang karab main matentu ba koloni ba kambimbi na may matanta kata kata kalimungo na talay sa bakadimo yan yora tu selal ba na skuna erto may baka rata tal na bosle ba turangan ba kadar mimbaw di kana sama ni na matentu limungo mesa baka lisita la na bengarabi bira na kanda nga dodon nga meranga ya na una ora tukina
na la ko mena turanga pingu e ta to ke na mo ro me ta ta ba le bati kena na wuni wala na tuna mo si bati kena turanga ro ko le bra chungo na wo e sangai maybe tanga te kena kona yang on ni sia mo ni sa chuko na tu betul na strategic development plan sa matata e na taur na ngona mera bakara ramata kena le ni kora kaya au bina katu babakan di takan ni kua biar na bakara rongo chuk mengo so na kachuk na ta beta ka bakata mo eta ka bakata mo kaya ko sa kau ya ni kino baka woleka tapi bakara ramata ke ira ke dara bengkara bina tambani matentu en lo manidol ke no musi en chuku tingo mendanda kaya na kabili ko ubi baka retal ubi baka enrati ubi baka nanum tal be kenda na chikina ba etu kana lo manidol uli kena chikina na garawai chikina wana korluba chikina be nungo kena chikina baka toranga na musi na be lutu lebu kede rangol chicken tambani matentu sala indam mantonga ke teris no to office na tambani bengkara bina TLTV Gobani bina kena be nata na nono to CEO na turanga lebungo turanga ni la kemba e na nonra se mata chukuna buna baka turanga na bumbuk sa baka daru chicken dor be baka ram tekile be TLTB na buku ni be sau sa baka dor be tor tong karaba chukuna nonda ya umbula na toke TLTB challenge dambe kina na office ngo au ro o bina katal mo se mata chukuna vital no ni sa baka rau sa manangon sala na sa na baka turanga no buka buke no mo sikina sa na baka turanga bertona kanta to medolo mana itasi rartona takona labu sa lako tingo na ngona sala me wani makutu me rosa me ni kena koro e rosa ni tararau tu kena ngona sala ko titi mesere e na sana baka turang ni tasi na dolo ke wani mal na koro na saba kena na koro na sober rosa me ni pati kerto na chuko me dangur e na buku ni biba ka ramataki ya si na biba ka torda ka takia e sa baka rau taka kena na nonra baka lele di me na lele wani kena non ribuli kena non rakako kena non ngarabul na ngone na kena vivian na liba na kena vivi talangan na tamani vitar tara baka na Starlink sena digital wata ki telecom me buke na kena sema kedna be kango e baka idor chuke ndanda na belutuli ke baka ngandra vendona ka ena be tambana dama iliwe sanga ndola ko me bule no fome na uang ke baka ngo sa sang tal ndana bol me daka na u o la ko sarangain o le reidir to saranga na kena ndau ke obina kata na bul makau na mata nendalo obina kata me da mo nyote kau chuka da greenhouse sena no meangona sena no mundalo sena da bunga nganga kena sende to mati se o kere ne baka sala ni ada chuka ndona lenga na vi korkoro chuka kena tamban ne obisa chuka talanga kena ton tamban ni titi sala ndambe ngo TLTB na buno ya ndanda sala wakaro baka dur meramba ilebu misal nandambe kedi kena chuka kedi ni matentu chuka me lami suba bata kena abua ngertu sa kau da kedi bakon tenamos o tarang tala mandar ka buno ter sindala kumasu dam dam la kam chumasu dam me somo no dambil senta kama de sor me somo no dambil na kani ma kesha na tabani libali kater kede ena ya dam ngona na non ra valid bolo bolo kede ena la indambe kede na chuku chuku ni maten to ngom ndanda ya ngona mnanga ngole velu tulum kede to ngol chukai ke ba kai ndo na taro o ni vetero o waga musuti kenda mena no mudidi chuku mai sumpu na vesing mai taro kina tombale da kendanda se o pare da que non lori melia de ndanda le baga tarronga berto na kangan reba er tu warango enda baga bena kata kena nama tentu baga bena kata kena bengara bena bol na san enda baga bena kata bi ir ke na roko ke ir ke na tala ibe buki era sama da go chena sana mosi enan duar na ngon bala bi ngonongo o no mosi to ka serangango in the crossroad of the most well resourced province in the vicinity of Suba ena kama baka sama taka na ngonongo strategically that's where Namosi is on the crossroad of huge development potential and dambe tokina Namos ko baka bina ka kina sa mendambe ran to strategic development plan and baron dambe talanga kina land use plan na kito sa dada watu kito na lewen thing tengo and nonra to be basal tegin to baningele marroi TLTB na ko mai bidon to doni be basal teg merto mendambe batike kito me mapeta kito oko na esa no Namos Vatake na viva tora da take da sa tu rautung ke namus. Iya. Sangai kala ku take roko ya na vika usala. Namu ke na loka loka na seni kavika sen seni nao nao
Sana rock and roll me matal tikin yo bombo tena sana no mos kana lewu ngaki na rock mbaleta ni sa lewu na yombula imbini tu na sana waktu rango e bolla kama suba 45 minutes from the mos ko saya deso wasamta kama ngela ko ni kinan dona highway me double lane se triple lane me mutu ala ngala dor listalme ade kan sinra era but na watu chuko bikito na kakede da kina ngosan e chuko bikito wala me man unik tu sangka gia ngana ni tu watu e ba ngger tanga ni tu ngonsa se me tasil ta na ngonsa lam nambas e chuko ya ni tu le ni strategic plan ya ko na bi ba ram tingo me ran sandar de chuko ni baro ya me na ngona era ba ro ta bikenda na chuko na san ba torang namos na bi kainda do di chuko me tawan ya sana kauza kita do kan na ko na wale Tataka baka wati mina wale bala na biba na numiti ko ya na tikina ya au mboko launga tabi kem dina barong tiko mai au sambol indonu ya endo na singa lutu le bula non to ya veani na tambata kata kani bi matin tu rto ngale ani tanda dona kana ko marau orto tiko na social welfare orto tiko na tambana ni bekau forestry orto tiko na tambana ni marriage and deaths go be rebena kat me takana non birth certificate se me printek na non marriage certificate na be ka kede ba undra kan ko ngor ngor labo ni urede ni ka kede ra ngandre ba nale ni bano satu kede kede tu en tau ni lelai o ndanda ko kede be kem ni na barong tu kuma ni be singa lo tu le buke ni bonta so mena basi ni bonta so mena keria se oni pari so mo mai se pari da ke ani ni ngole ani ndanda au retalanga na nungkutik bol mika au amboy taltonga so namboy ni kakan au klas so talbek ngar do baka sangatiko ke baka o biangole na singlu tulebu ko toka endo na muni bileti anta sanga ni kila na ndo pek na baka singlebo na baka rotik tiko to toko baka o chini da reda ni kau yani baka boleka na be kau ni ngandre pai nak bali bola bo bikem don na think tank na muni bilutaki sa may taborao na strategic plan sa ando antinan na bagaritek binak kasambi to na mosi o marutak mata kan dirongo dari tunai sanok kantabu se minut sih kono menurut tu strategic plan go sanggai raongo sanggai raongo sarto buli mai bikem to na bekan to mena bukan bukan labo rundi ba madal tak mata bakal kala kana kana ngan rebi me moivi se me tuba ni binakata lano mundo kambani ni asala di libu na takona labo erna se mo chukume ko rebi nakata merakila se sa cuma dia beni tubu tubango. indir sar na kambani asana ko sa de chuko me sa tul sungul ba da lembat ya indra kame inda ba be na kata kana na leonia sana bakam bimbi bir inda na tambar do torong me bakam balabu na balabu na rong au kila usakal santorong chuko bitukang ya de benangase randau talno ta wala sa ba kada butun na kamba no be karongan balabu na soli balabu na basota asam ta ka buno iteris na basa anda ulit na katuin nabo o sanggarong ko na kanitang ngon balabu ya me sangay me bukiki na sona ina kiti ko dia ya na mapakala nga na kampanya sana sa dawa na ka na turang ito ki na bunibalu na tinamusi na nondaya ba turang me masabali sina kampanya bira na leonya san madasoti sa madango na nambosin bimbi ya may bagaydur erto ngol mekinan na na mata ni matentu erto bengara chuka na tabani tuki merto may bibu ke na bidana ka esa kito tuwala ka chuka na think tank ena buku ni kena sangay me sangwala nga ni baka totol taki mendabo baka binaka endo na itutuwa ena buku ni kampanya ngo autor nangon ngo mo baka binaka wana turanga minista ni tambani tuki o iframe basu iyo mutumbulo na kuweka wakati nga kina na otako na PS o tako chon na bakamode ena nonra sasulia chume bale una bibuki be bakararata kina na bengara na be kamba ni asan ersama bakasuka imertau kena na lewe ni asan ni o bakasamta ka buno iteris na lamani na kina meteo wele na kamba ni asan lewe na asan era mai liu taka chuka ngasara mai di baka chuka na kamba ni
o ira ngara bili ta chukuna sana ba tikir na na turangan na biya sana tin kaba ni wambo tin sanga ya da mai ngon sa ina kat me ba do relevu na bibi sau mere ne ngole ba tamba ki do na bibu ke sena ya da na beka baka pertane na wealth creation through these companies merani na proceeds merani bakilai na biba tor verita ya da ber na lenya san pa tor chukina na ngon na ngwa bina katu ana turang ratu turang minister na turang PS patakiri ke da tambani matin tu era binga rabi len dona ngon me to ya wukina na kampanya ngo na kai baka bina katakina na kampanya san ni me do na ngon ngo sa chukukine bida na yau a tumai a vagarote ki tumai na kena diri baki tiko mai bida na properties itu o bombo tini sa chukukine lebu na vei tu babinaka merani vagado don takene lebu na ka mangai tu bani ndone tu bombo tini chukona tu na tabani tuke na dona abbreviation na to build to operate mangai di baki me da ni sale so mikina na nona to be buke sangai baka sukai mai ver na toke ni yawi dan dona kau baka benar kata kecil kartu sa baka cikin ortu bingkarabi na konsepnya sa cukup cukup tal ngaber na TLTB o mo sa cukup tal ngaber na teman ni Fijian Holdings lebu na project kartu sa kapu cukup nang mani kuya to benefit the landowners ver na token yawi token baka matanggal baka busa siya ko ngai token baka san merasa durmai meramai tu balaka baka binakana kena yabu me barra mate ko irne lutaka kwa bimbi chukina be kendra boro chume lewe na sana we na ngandri be lewe lewu era bul binaka era ndaw saka saka era chukuna lewe lewe na sana ningon sa yadu kinu na bibi so merangol me meramai lewe na kena zizi baki na kamba ni binaka ngo kwa sa yadu chukina na buno ya ngol chukina na kena ngarabi esin saka saka daga daga ndende de adana bitala no pertona di baka chuma ilu merto baka masuti baka turanga ena yalo baka Kristo ena bukuni na kito mande kene na kiraram meraw ni besa una matani dang o baka bina kan sa di chuma na korona baka nito daga daga sa lele sar no tar na lele wan eli undo ngon ndo dakin na mos na san endo ngana kan do baka masuti na lelo na lele na sana nani mami kamban na sana nani mami kamban na sana ya na manungo sama ya na datal namba sini san sa bagdar na bulu tinembe ngo sa andra kana no maro wa bin binak kina bagli ana ala ba turang e coba na turang bani bal na rasul me bi bakan doni me ta 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 na yaw me bakku ko tikital na ndur ni balango me ngai sama ka bagbi na ka baso sabatak me ngai tos na kina tos tos bina wale Totoo baka te nakabali besar labona no mo langguan ni bipakal ngangataki bikor na takona la power na rongat talanga na interview ngo ni o china na ndoro bitala no baka nakataki na no mundo yalo bata na le ni committee ni think tank ena kena baka tondonu take se moivi baka matau na itubutuba wow ni kambani ni asana totoo baka oti ni lorebi kemudo na le ni think tank na birongrongodi na birokrokovi uklani ndo le bagari tek binakaya dondi ko to maina no mundo buku ni buli katali ni dare na no mundo bitala noa tiko kina na bi bakarokrokotak ko kan kiri bikim na takona labo ondo lewa na tiko na mo si think tank na bakali usar na yalo nako na bakali na yalo ni loma sab na mundo na no mutiko na no mundo vanua saka ya labo na ucho chinga nindo ro lutanga o ronga tiko na num do bitala na ni sa tiko ndo na itubu tubo bo bikem do na tambana ni think tank me santo na mundo ngoni sala ni baka tumbu labo me bibuke na mundo sasanga wilkina na num do tubu tubo ni tete rani ndo manda na num baka madala ni tikina ya ni ndo sa sanga wala nga ni tatanda takana ka ndo sa rakawa saranga sena kena dan beka bakandabo you are walking the talk Pamasalamatan tikin labo. indil saruna bale na tarong gor na tarabna ka mo tele gor na kat mer la le ka na ma me ko mo metri sona bina kat mo sureti buna wai chowele baro me mai ba madal kalanga bate ki
matikinan doon na lewe ni think tank bu sangai wala na non rewol na turanga buni bola na buku ni roko me lewe na mayo na buni bola tunte ni Fijian Teachers Association o tamana le o labo pola mon nitam rona ke ngol mena madamengo ronga me ando talanga non rau ngona ena buku ni taro ke la bakasa bena gor bakam bimbi chona titi ena me bamadal tako o o labo polo mon nito na kartu da kautu na FTA non adur moko e uklana e kena ngona non na lako moko e koto moko e sona kila ka e sangwala ngani buku kuna kacho kuna buku ya alamotu sangwala ni kila naka e zaka taki naka kuya urede non ramangusa non ramara tunga na so ni FTA sar taramai sar tegu utara property or manasa sebara do bagaro do sa sombo na kenandur e wala tunga ngona non to wal ni FTA knowledge street e na buku ni nona vengravi na labongo polo man monitong ko to ngono ko mo bina kataki o bina kataki turang buni bal e non ramai ndigi takko ko non ramata non tu bata kata suba sama dur talanga ko ena law ni be basalta era buku ni think tank ni asan na ngai mengara bu ko ya na bina katako misa la ko talen do titi ni asan bate kena vida talen tambana ni bisnis ya kauta chumo ko na nona rai me bakaramba le utakina na ya ni raw ka abi kenda na toke ni kambani enda toke chuko ni asan na nonde sana ko bombo tena ya do mendo ngono ko ni ndono ngono na mukumbuki e chuko ne bo sibur bur ni abuti na ya do ngono na mukumbuki sana musi you have to be very proud of your province ondo bakasam taka bunu tersi ndere ni toke ni bunu tunga na bisibur bur razimbi taka na non rabano mbalata ni na kene rong we bombo teni atukuno di o na kena sa kambasu tu na mbai ni koro mai Jerusalem ye sangkai talai na kobana mela ko melai Nehemia melai ngarabo ko na kata kamikia nanda na mal ni bose tu kunto kana volta mbai amenda to tarata na mbai ki Jericho ya mbai ni bosat mbai ki Jerusalem na ka kun da kun mando ai e bota na mbai ki na bukumbuki na kena mai kambos to kana ndo ngon bala sa lebu nanda baglawa endina makan do butina da na musi e o mendanga o ndo mandoa e ya nanga una sabe sa artongol mengo e rona vitadin e vidina vitadin artomi da ke na buku ni koban o ni maya e da bana no tembo to e to tarada katal na mata mata ni kor ke na buku e ka kun to rong dati so weekend to na baka rong data ka to no to kor so na da no to san to biso ta no to vital no this is a province and anduri da ko ko e baka ko na dina na no me was to be a lighthouse and I sana chimikaba esa chiko na tu bele ne bakilim sa ngul mengo and I other men mo simento ne bagari tegi sana lelai ya sana na bakatra da kai ko and ul tango di bakatra da tegi nungo da buta chuka e vida naka esa kito raida tiko kito sana no mo chuka ni kito na da ba tu bele kena matentu the public enterprise wilkina ya EFL wilkina ya na Water Authority of Fiji wilkina talangana ports of the Port Authority of Fiji na mekito wanda be de libuna projects na sana ba to rangana mo sasa ni da bolanga di ba kana matentu ke na contractors we want to be partners joint ventures in this development balnada mo sa dakin to land use plan sa chuk victor koko mekito na baka yotaka na project da memenda menolo menasa isanda bana land use plan sa chuk ke na stamp the seal of authority Silvador tia kelmel bala na biba katar da kata kidi durma buana matentu se durma berton taban gele se durma ena sarda banga se sarbono kito sana en rabto kan me kito kala na bunong ko ibina kat me dakna ka dakna ia e dakna na bi ba kan tindig kel me matata we will have the final say to say yes nakaya sa chuko na nito tu belew na strategic plan niya san
Ini dapat cuma water authority of Fiji andar kaki tu bana cuk mikito bakador mikito rede indona bunong kare na bara be na sana bakaturang na mus metigu mai mau o gambota se metigu sar me bun soga na buna daba kena na sana bakaturang na mus me meya sar na korro be batulo se me meya sar na korro na milimil na bara be se me meya sar na tawon na nawo kito no bara ndor buna me kito no bakandam ba kena indona nito ikel kel no ya no buna kito sa se metigu kena bir na tamban le kaya cuko na nito lo mani tu beliau o ambote ni rana bakaram takena na turang abuni bal sar kala cuko na turang roko beti ker tona ni tu bakal silis ni tu beliau bongo kito bakandam bare ndo na tu beliau ni asana na land use plan kito na yan rabatiko so na master plan ni asana go kito na rabat kena na be bakatora da kete ena me bakadore na sana no mos me kito kilai so kita kilai liu ya kena belum idur me dona kamar me dur me chuko kene indona ni tu wata me so mo ka mandana kena basuka petanya me chuko kene indona share ni kwe etokena nangelea or that particular resource so nanungu talo chuko klar ba ro chuko lebuna rabe garab chuko na think tank rabe sana viti yana buna sana toskina go mbomboke so mo lestal na kaya mo na ka utukunya kito sangan rabongo me kito tarada kena mata ni korana mbomboke me ka ko ni kito rong datiko kene mbale me aga menongo me kito satu kan oi ko ngone be no ngone na mbomboke you have to be proud of where you come from benak Betul, benak balik besar labo na namu biba kerara mataki na namu biba kan ditaki me baka namu tukuni tiku meya na tar baki ya na ngandri me na tar baki te raketale na mbai kwa sa me kambasi tiko na pa ngangas tak sar baka lebu baka bini bina kakina na namu ndurai na namu si think tank sebenarnya ni me dapat nento rubitala no Allo suletan ko na ngono bikem ni mo ni suletan mando na no mo ni boss ni biba kalong kang gataki si total na kaun ni be ose no buku ni tambalan ko ni think tank ni kelati ko ni na mada katumai ero na may bulan talangan na nungko bata-bata o Dr. Chueli Barro na ibuku-buku ni liu ni think tank ni na may na mo si think tank batiki labo Paula Monmon nitong ron surit ti ko may na mada katumai mi katuna mi vital no talanga ene kurituk na ni biba karara mataki membalata na buku na sana pagaturanga o namosi labo sultan ko na ngono bikem ni naka buna terus buna bale buna na ngono ni solia mendoro mai vitalano ni rabaro tu mele ne san ni ndona biba ka tora da te keado e tulla ka endo don me chuken e tulla ka kene matai na liba kene karua na wai kene katul na ngono sal those are the catalysts or the factors me tosukina na biba ka tora da taki ni kachu na liba ngo kachu na yombule chuko na mus amo bala kala tana na yombule chuko na mus e chuko na mus na the potential to produce a lot of this capacity na level chuko na wai chuko na hydro go so na project au na ndo no no butango tukila ni level na ngona na level na san rasul ni ndo bata chuko level na ka ana kela bagaidur na bagandambere so na yubur ni level liba na ulu tango endo dono me vitala nota ki waka venak iya vitala nota ki venak ken bal merton dambe bata kedi all the partners into this development concept iya saoche na ngoni bibun saoche na ngoni bibal saoche na ngoni menda kun se menda baka mbese mbese iya na buna ya chukin na kaya balet ni rto sing ni alo bata chukor to bina kat merto ta kabna bibaka tore da kata iya tor madanga na hydro bakaronda menemos odi ando don merton tamkin o ira ked bakan do orang karabna da kata contractor EFL ortam ortam taban TLTB dambe kino kito na think tank
dambe kena bol nesa no musi na kuna na buni bol tena musi kito dambe kito vital no enandona bono me kakunin do buni kakunin do enro yana ngon salanga menda rawati kena na non ravi vakambauti o irna tauke ni yombul membali be ndam chukon ro rona hydro na etulna hydro na sano otura na mus dabara zonga tiko kino irna leo ni yombul bele te senga ni rarama singini matata beira na inna kina kena ndabere be kampa sia mutukun tal dorka. Do they have a share into this model? Se sol tunga berne la bonilis. Eda bendo tono mera duro la moira, mera tau ke talanga ni kamba ni enadidi. E kene mataya na wai. Liba. Kene karua na wai. Na lenga ni wai bagai ada tungo I suba se na via sa ibiti. Erto sa odan dino na tambana ni Water Authority of Fiji. Okay, gwana ni tututu na sana namosi. Kito na bagai vakanda beranga kito indo ni to water source. And we want to run that program. Kito didi bakanga kito. Na ito buru-buru na wai. Kena sa plate kena wai. E choko na nito tu lewe. Erao, erao. Kaya baka kito ndambe bato kito kena lalam. Ndambe bata tamban ni gele. Ndambe bata na Water Authority of Fiji. Rakau bata mana engineer. Kito ko bata mana indona company. Reputable company. That can do the infrastructure. Kito ndambe kito na token gele. Ena lana sa. Kaya kwa enonra tu. Nangele. Ena daka kena daka dango. Kito ndambe. Kito vital no. Kito bebo kamiota ki. Me wase vakadava. Naka ena rau mai. Ena daka dango. Sa uche nangon ilo nangon ni daka mbutu. Me didi ngame na matenturo baka yonga kito na kapan daka. Sinto na consultation daka bandan token gele. O baka bina ka kina baka lewu. Ena norto daka chungo na tambal daka ningele maro TLTB. Ena bukul na turang o Mr. Nata. Matake Mr. Ngalo. Darka urei da nandor sanga chukundana sango meletana. Di baka tardar teke mina musi urei da nandro. E alo baka turang. Orona biyo kani ngorong garaba chungo. Keina nungu baka bina ka vertona. Watike na board members ni TLTB. Erbe turang maramambal. Erang garaba chungo. Watike irna nanda be turang bal. Na Great Council of Chiefs. Na nandor Suleiman na nandor biyo baka lungataki. Mesa tantola. Nangon sala ni biyo baka ramataki. That landowners are partners to this development process and programs. And the benefits merkilawe. Yana, iwali ni lengalewu, ni kaki tu sa, bina katungo kita nasa wakaturan mo si, head on, me kitong garaba na nakatawa. Nangon daka kena vital no, kito sa sini bina katal na bu. Kito bina katil, all these partners, me kitong dambe bat. Dambe bat yan ang tebel sento na imbi. Me kito vital no taka, nadaba nangon sala. Meron rabaka I wota talanga na token ngel. Yana kene karua. Kene katol nangon sala. Nangon sala di chikene ngel. Ela token na turang kena maramambal na sana baka turang na mkum. Adabe chukubikito na batu. Chukubikito na nukunuku. Chukubikito na ngel. Chukutalanga bikito na ngel. So ke baka kito sa kabrao na nito land use plan. Sanda nito master plan na sana. And to contribute to this particular development. Okay, in this business model where everybody's going to be partners to this joint venture, gonna need to equity kito. Kito sulena watu na ngere na wena nuku beka konso. So ngere daka into na model ni beka torda kate. Ya na nito share kito. Durma na matentu, durma na tambani wai, durma na tambani liwa, durma yorto na finance stack so Fijian Holdings. Se durma yorto na Fiji Development Bank. Se nambang sa chungo virtual TLTB me karabata. When we talk about transparency, this is what transparency looks like. When we talk about community engagement and capacity building, that's what capacity building and community development projects looks like. We all have to be responsible partners. And we want to attack. Certain bala nugo madala buno terus. Bina boleh bikin bina nanda. Baru cuma ni biasa tak kena vital nongo. Oba kabel bina kabana bilu tak ya tak cuma nama tentu. Oba kamunduo. Oba kabel bina kabana sok lebu ni bos waktu orang. Sama siam nanora. Biba nonro ini nonra yalo waktu orang. Mimi tarik yang terlalu. Oba bimbi cuma kana sana waktu orang namus. Oba kabel bina katan romen kita kena
na turang na bunibol na tinamos na turang ito ki meray buke-buke buwan na chairman ng boss lewak turang o dorkana na mo should be proud and esa na laylay ilebo na ka saba kaya to kaki naksawale Mundo binaka pakalipsar labo na namusol to na mga unan na ngwalo ni kuwa o musiki memiti ko na leo ni banua era sema tu kumena ka binang ni kuwa na nanrabaka nako na matati ni nomu baka madala na nomu lango ati ko na bukundra na leo ni banua bikorna takona labo na itostoso bo sambongoi tostoso tiki ni bibaka rara mataki mera kelati ko na leo ni banua na bikaya tiko kemai marau klanira marau talanga na biwe kanira na rongo na vital nongo yang ko isanga wala ngani indua ngana ulutanga si vital no indua ngani ko na lebu tal tiko na vital no mada ko tumai kena mada tala ni mur baka satu politiko na ngol tal mai o dokta Joel Barro baka talanga kino pola monitonga kana mendo tiko na panel discussion na surital chunga mena turanga roko ke baka tiko sona no militar na takona labo nungai sema mai na mona libu muni ngai taro mai berto erto ngai somen na no militar ngo do ngoni sala ni biba karara mataki na nungai bata ngo sa solitu asenga wala nga berto na sana na mosi solital tunga na bota licin katol tal na biasana o ker tal tunga berto na bakang bikandabu mo ngole mai na nungai bata muni me wose talanga na no militukutuk be irkede na wekanda eratu na nonda be korokoro ke na nonda be anu so ne be se bichu na bale sar labo ba nunu na ko na no mitu tu ni ko sa lolom sar to ba libi koko no kalungat sa katiko na wale naka mo de manta naka na bale sar mas takali bunindilo ba bini bina ka ba lebu na nona may bakay tabiti ko na sing bilang ni kuwa maro tek sar ba lebu na nona may bio city ko na ndela tuk nga ni biba karara mataki bikenda na takona labo na sar ba turango na muse klan ni lebu sar tuk na ba tataro lebu na ngono siyang susindo matate sonaka iya santa maro tak ni satu ngona mona liba saro bikenda benta bitala noa matana votu ke baka sora betaro solitur to na wekande na mosi think tank ni merto na main dambe na nongoi pata na mata ko tumai na usu tutuk nga ni nonda betala noa me rara mati ko nga na nonda tostos wabi ni binaksara baka lebikem ni todo kasara sana may dapat ko na nonda betala no iya bikem ni nambera me ni kuwa sembaranga ni may dapat na nonda betala no na lang tal man weekend na nonda ser ko ya te kubuna na nonda bibusaki unitaka ni na era tale na sota kataraba unisa na semati kumai na nonda betala no betala no sabsaba senga nindo na kai bunitake na betala nongo ke tiko na nomunitaro erto sana keret kumena turanga na takona labo muni ngole mai na betala no ya mela somikena na nomuni bakatataro sana na ronga talaman din ko na serengo sere keleten kina sana na mosi na sere au sokota takeani me na metiniti ko na nonda betala noa nakabali sara nung isa vilo nakabali sara na siya mati kumain na sing bilang ni kuwa nung kunda ko sebo nakabali sara na siya mati kumai bakatal na kena sera tinandra nakabali po na pakarong tumay kesa Fire Ogden doon po binaka may na puno kita mero Washington Amerika Sokota lakeani Udi waiko na buang Manu erasiere Maina meto kaitua Tuana nobu ikoro-goro Wata erabua Uasibi dua lei Moli betala ni badua
rumah waseana waienu wale waikina kena buah Dinani syukur-syukuran Tuhan kini berdua Vendelana sosokuna Wahai Roma Romata ni masih sauni berdua Namo simoni bangadu malay Namuke-muke nomu berdua Namo simoni bangadu malay Namuke-muke nomu berdua Totoka. Nakabina ka baka sara na baka rongo may na sige binang ni kuwa. Ninggay na namakimay. Na mada ko tumay na siya matali kumikina o bunuay Choy Libaro kay Paula Manmonitonga. Baka talaga kina mada ko tumay. Nando chuka na programo po. Nambiyo chuka ni Biki Muni. Nanonta siya mati ko Ingilandi. Na may talon na ti ko bida nanonta marama. Marama ito kay Sara pakarongo-rongo ay nanonta panua. Oviti e Ingilandi. Nang biti tu kay nanon to posta ke ba bini binakati ko be Miriam Suraki nakabali ba miri na no mo bito ko niti kumay na no mo suriti riti kumay na maram mera may talan no program na mata ko tumay o ya indo na Fijian Language Week special and na semati ko ki Ingilandi dingi sa mamay nakabali sara no ni bito ko niti ko katale na non da mani da velo beti dake da bipa kungeti e nangunan rende tala ko turumati ko nangunong ko sa pamatin bikim nito ko sara di kalau ngata di pakadiyang velaka.